khubor nakaslem jong unong san hima. Namar ka jingmi ka khubor hakikat to katni kilat pathai khubor bakala don ka jingdawa pisa nakaseng hanyo trip National Liberation Council kumba arpho lak tingka nakaway ka breu kabasyong basa hamaulai lingba unong krong khajana jong kaseng HNLC uba sinshar khamdej but yagani ka shithi la pha sha uba blessed kar president ka HNYF East Khasi Hills ban pan jingerap na u halor kate ka jingsha dawa pisa jong kate ka breu haba keren jigilat pathai khubor ban pensyai halor kani uba bless uloong ba nakaliang jong kaseng HNLC kaladap ban pensyai jigilat pathai khubor ba ka HNLC minta kadang don hapedeng ka jingya keren ya suk bat ka sarkar jela rengkat bat ka sarkar pedeng bat ka klem don benta ha kata ka jinglum pisa BI Henry kala dei tang ka jing shim kabu jong uba senshar khemdei shushu uba nakhar uloong babaro gibreu ki basha dawa pisa ka kerteng jong ka HNLC ki dei ban wanmi sha office trekam jong ka HNYF ban pensyai amban su penmi hakikat khubor bat uba nakhar uloong ru nakaliang ka seng HNYF kala maham ting ya uba senshar khemdei bat ikino gino gibreu ki ba penton kam baklai ka kerteng jong ka HNLC lingba ka HNYF ban dawa pisa nakipat ba siapa ni buat ni bantu saya atau ka kami pang ni akan naik kui terik namta ka jing syak dawa pisa arpulak ka HNLC lembau sensyar kendai di kalami ka kerteng jongah ni tenta kata hapan man pensyai ni akan dika khmat jong fi dia bat khmat jong ke perthai bro di ka bang apa man pensyai kalong bana kalian ka jumi midap ta jing sko pendit jing sko ngo menem step ka panganang dan po kali empat kalawan ka phone na po rupan ko amba adon kata ka jing syak dawa pisa jong wei kong pat hang ni ngala ila nakaliang pang masen yang nomor email ba dia kani ka jing wa pisa la shu ini beri la ha direct ka email po pang man penmi hang ni sini ba la thai ku bo di nakalian ke juri bidap tak kendit ke bakhang untuk kata-kata namar ba ngi kun ki pressure group wat lada hawat nakalian juri besang HNF bagai HNLC kala thun ba sadon bala presiden ba juri ko mo siang belum bagai HNLC henry ha ka bedi pat kata ke juri bisa universitas kendit nakalian juri besang menehi ina smulngo ina tak tak juri ngo bakhang besang pat mentam ko kidang don ka meeting ba besang shwangin wan chanit tinagalian ka jumiru ni marmi kong ilapan jingerap in nangi ka seng HNF at kami ka kerteng jungah ni ba gas son kham pangan chikuli fi ka iya email ka ba upang ne u pensyai lambay ni kong la ha da email so pang pemi ka ne ka ni ka kubor ta sini pengan chikuli kendian amar ka dia ka becerong Tangki points ba tangki point ni mo Sodekat, President of the HNYF Shillong Jingshishamli Shillong City di East Khasi Hills, Office of the New Trip National Youth Front. Ka Moyong dari office ni ru kamdan po Moyong ikwa kan syai kani kan office ni kedan po mulai kuat. Hang ni tho rong ba padon burong tho shapi menta ka ski ban tip. Halo ka kubor bal sapriang hakirin san bat kila pathai kubor min ka ski kani kubor kalong halor kimat ke jingdawa khajana da seng HNLC lamba area collector jongki senshar hindai but ngadei na kaslong syong masa po mulai but nga la imjok po man peniat ka yeng kasam lamba ga jingmi na dukan jonga hamulai hendrai mata la shisnam kinti kajing sosat kalawan shop hakalong yin jungi habang ile opdiang ilishti dawa khajana na seng New Trip National Liberation Council HNLC lembang nulung pisa juki usin syar khindai uni usin syar khindai ulapun poi nukong ekashti shiti menshwa haunai numbar jongsnam arjar we ha ka baula dawa bangadei bansiu arkulak tingka syakaseng HNLC namata kisdam baro bladem habang lakutan siu gani khajana kabaong bangamdan bisa bansiu kat kata kador kabahe namar nga
hap man sai ki khun ki ti bat man pendap e yeng kasem uniu brio la berngem penban nga da ong la dangam siu kaseng agency kan sa shimno e ji im joki bahayeng basem jonga baro daga bang susiat yap yaki hakanu ganu por kabam pai perkhat uni ubrio la berngem susu daga ong kaseng agency kalom hapo ki po jat jong u pakhna jong u bajilius kit bok darpham bat wala da u pakhna jong u don habendi ndai lale ya gani ulale ya ulai kat kabam umon bat bangam bangan i ya kate kabam ong aseng chelsea kande daga pating e to nganu pulir keni na martin sa puli mapi na marka jerok kinakalian ka jogi kugasang HMF mo ikran shai be showni brew showni sinchar kimde bat nakalian jogi ni kwa man pungran shai shapi di media shapi pai ba barok khai ba dang habi ni khendiat sniru nagalian ka chelsea kala da pun shai shagilat thai khobor shaki media bat shaki pai ba barok khai ba ka chelsea mata kadang don kata ka pistol ka jing keren esuk ka ban saul log ne ka ban ko long ru ka tang ni mla dong namar ba nagalian ka chelsea kala da pun shai ba ka kamdon ta e kata ka jing lum pisabian re ka data ka jing ka bu jong ni ba kim sensar kim de tinakalian ka jung ni yo e ga ni ga pathai ku buan ta ba ini kong khami thu ka kerteng jong is masu ome idan na bisa mulai ba im jong po na ga na ba bisa phun na po kan ba ka pisa ka ba ila ai ga jingdawa ka akulang ba la ki puni ku pada email baroi ku bos po ba ini kong ila sintang barang turu ka don ka jing bergam bersit na kalian jong ni khende na kalian jong ka chelsea rei nga ko ang sai ba ka chelsea ru kamdan benta e ru hagini benta mandawa bisa manle e kambian yang kadang don hapo kalenti ka ba sarkar kala shim jing kle kala shim ka responsibility mandan ka jing ekran jingmot ka mosyong sok san hapre ka chelsea bat ka sarkar tina kalian jong ka HLF ni kung kasen mata ni penbana baro kiba syatawa bisa hada kerteng chelsea bakin once for operation kaseng lada kidon kam shisha baki yo shisha kung kita jing syatawa bisa kinwan bat kin pensai inde tang sutho une pot bor ga kerteng rukam yathu nam tagajat rukam yathu gi rungin hadu kan ngila man ngai taru tingin skam ba yo don ru kilang yong kiba sedang menthut kiba sedang menwo kejat kiba sedang menbishni ya ka HLC ru ya katang ingit intip mami kumagin gipor na magamlong ka basyan re nakaliang jungi kentu pa ninyay bodin ninyay wat ninang syong kalankiti kasengru kabu daga ba maham ting yung ni brew balami ha ni usinshat hindi bat nginwat ni bat ki brew la da kidon kan ni jingram so bahakin wan shek sanga HMF kay ka bangi di manwat kay bangi di man ya shikmat nginya namar bichu ni hakin newspaper thamle tho isu pha email shagi media kani kata ngi isu dap ta jing lungo kham ina kalian jungi hi kung kasem ngin ai la warning ye ginu inu di brew ki bapen tam klai ka teng jongka HLC lembar ka HLF ngingim dan ka jigit clear ba ngingim dan bentang taru handi na kalian ka jungi ru lada ki kwa hi we kilap kita jing shisha ka kamram juki kila dei benne police station kabakidon bisa kila arwin IFR lagi ka complete ang tang rek ni to na kalian di pata la ki snowjan ni baseng HLF on one ni man panga jigram ni we are ready tamag di man kundu face to face lagi mde ban shu tho ang ni klam na tip ka jat kan tip ka jat sa sha tip ka dei nam dei ni ka bala kila siu ka dei nam dei ka ta ko na ka kiro tina kalian ka baseng ni maham teng bat nging niat ini smart banwan kita diberi kemudian bakal tambakla jika HLC bat ya HLF Ya kami ke sini bato ini kami yok yang ya kami ke sini ke bangi tho kong kalau bangi kami yok diang mene ha sapun be ko rupa bakal don kata ka email lembaga kila ha ini kong so rupa pan kata ka jingarap na ka HMF manwan yung brew khandek sensa khandek kolektor ba dum bisa bian try na su antak na lada ka dei shisha ka yung brew punang kami gani ka bisa ka juru bisa su try ka laban ko di klur ru teng teng HLC naman su ka HLC bro ka tu ka don ka hadum ta don sa bangla tada yung brew misuse ka teng HLC ngatip try laban ko di ne di klur di bun bisa try ko ale lada ka dei nei lada ka dei pat ka basu
Sinabi game da menu na din na bot yung untot ikani ka jengkan kataru kasyong ti jong ka an bana kaleng tu kasante ninwat be 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 pat kibri ko bala shadawa pisa subhawan smat ni nyata ilang ni wa ki Kita ni yung banong. Kasi kita ka address siya fi tangwa bangha pat ta sa rupang ba. Ikataru nga ngadap da jeng no makha di shagri man poi shwa nga tingangan sa insyai sa kapatid media na insyai sa nulo ringa nga syong kani syuan men na step ko mga nangdan po kali naman po school code la fu nga dupang bang sa kundit kami Kamu kani ka ba pi karpa di kini kibreu kita yo pediang ni kini siti dawa mo. Kamu pi pa awan ni siya po office ng free ba pi pat pin direct ki ban fight ka bayar na kay ka ba pitch ni in laba na daga bot suka ang gutron mo na daga police department kam na man sin kya kane kila da kipat ba isngo jan suju ni NGO is ka chen FT ni ni trai lang batki na daga dai ni ban IFR na daga taga IFR makiru kasupi kam poi kam terekam to na galeng jungi beseng do ni lanjit man sekli menyerap di pat ni wa ki dekat ke balai bo ribu jungi kamu ba piong ba pi suba ba yo le si ka don jing mo ban bentuk ya ni na ongoing peace process Boleh ngapong kumtaan na marba kita kinong syakawa bisa kiklem mission ni tension ni. Pi kiklem pensai bangang ada utang ba ngana syakawa. Jadi sisa ki yo ba kim itu yang ini yo kim tip nomor phone jong yo ki abi direct sport. Email su pangdai na kaliang jong yo ni sa abi nomor phone ni yo ni break ba syakawa bisa kan kam wat jingarap ni bang nyarap ki.